Dobar dan. Predstavljamo vam projekt naše nove kuće ukupne površine 175 kvadrata. Ovo je klasičan jednospratan projekt sa krovom na dve vode. Pogodan ulaz u kuću obezbeđen je malom terasom sa koje je odvojen ulaz u kotlarnicu. Kroz mali hodnik mi ulazimo u kuću i krenemo na desnu stranu ka spavaćima sobama. U hodniku se nalazi velika ostava. Sada ćete vidjeti 3 spavaće sobe sa luksuznim prozorima koje obezbeđuju dobru instalaciju. Usput, želim da napomenem da su zidovi u kući koji se razlikuju po boji i teksturi sa spolnim zidovima napravljeni od gips kartona i nisu noseće. Kuća ima jednu veliku kupatilu u koju možete smjestiti tuš kabinu, kadu, umovnik, WC i bide. Vraćamo se na glavni hodnik i ulazimo u veliku dnevnu sobu sa kuhinjom. Raspored namještaja u kuhinji je izbran tako da se u skladu s aktualnim trendovima sudoper nalazi ispod prozora. Dnevni boravak je podijeljen u 3 zone. Zona za hranu, prostor za rekreaciju i kamin. Veliki prozor do poda vizualno sjedinjuje dnevni boravak sa prirodom. Iz dnevne sobe izlazimo na veliku terasu. Nadamo da ste uživali u ovom projektu. Ostavite svoje komentare i sugestije, potpišite se na naš kanal, pritisnite like. Doviđenja!